Aing ini mau cai panas-panas aja. Kita ini mau cai panas. Boy Aska, di mana cai panas apa? Bukan gitu mang. Iya pugu, yang ngopi cai panas. Hese amat mang, mau ke koyo bersih. Sok ngacaprak basi ya. Oh, cayan gelasna tempelkan koyona. Ganeng, karek ngadenge aing. Terpercaya. Oh, nges coba gerak ade tuh, balikin koyona yo. Ayah bae. Nya cai tiis bisa panas ku koyo. Panas amat. Yo mang, tempel koyona. Mana lain gede? Dibere cai tiisan gelasna. Oke, kayak mau nyokot. Sok ayah bae mah budak leutik. Guru di mana deui? Udah tempelkan mang, koyona dina gelas. Kebal mau ya, Aska? Tangguhan bae mang. Sabar mang, kagak ngebul. Oh, Oji ngebul. Lah. Aing mah aneh amat di cai tiis bisa panas ku koyo. Ieu carana mah aing teh daun cai. Make koyo bae. Masak naon ge make koyo. Aneh. Oh, jing panas yuk. Oh, jing guna. Woi, Pai, nak ke mana? Hari mana nak ke mana? Nyaho aing kada rasa. Ke sawah yuk. Ndek naon? Nyar keong. Aing bosan. Ka mana ge? Ke ditu bayu. Akan ke mana? Jalan-jalan ulah, tangguan imahnya. Jalan-jalan ke mana? Ke pantai. Pusing aing di mah majara renuh. Gilain tangguhan. Akar tangguhan. Kemana dia? Kau mana los? Asyik. Woi, di mana kene? Kaburu dohor. Pucit, panggil kain tuh dia. Tuh, ada itu tuh. Oh, ngus ge. Astagfirullahaladzim. Bener anjing sia. Gila, Aceng. Lu kemana jing Sakmat? Jangan ke pantai doang. Ngilo. Ulah. Piluan bae leungit naon? Bodoh Aceng menek di dia bae. Oke sayang, I love you. Mwah.